po le whai tau mai ilo tusi. Te o fo alu vai a so fasisi la tu tatou tusi whai tau. Ale te sau le whatu asu asu mai ilo tusi. Jesus. Anyone? Youth? Oh yeah, sungai atai. Tai mai lo su mai mai. Mai lo su le mai mai. Ai feisa tu la tatou se. Fa matala le va ngana te. Fa mole la. Na sunga be fa. Ia whaftai mole ava noa. Ia talo whatu tatu e kalesia nei tai au. Ia e mana ia i swinga. Wai i re whape e whaitau fuolau tusi le whale. E whaitau wa e taunu whaeloa se mea na e whaia. Ai o le tusi lea. Ia te le whaitau wina le tala. Ai le te tātou kirisiano. O le awala lava le na fio Iesu e alu. E whailana ngā luenga. O le mta upule lusu mo le ono. O le mta upule na whailoa Iesu lo nauso. Toi lua lava aso. A uma aso i elu. O ngā walu lola ia o tea. Whaila o ngā luenga la inga maia ue lo tamaa. Ai whaitau wina la le tala. O lo wha matala uma mai a mea na tutupu le luas fuma le ono se i o luas fuma le iwa. Chapter 26 to chapter 29, everything was spoken by Jesus. O mea uma lava ia na tutupu. Mua lava sa tala noa le whamsinonga Iesu. Sa tala noa o lo tau mai e fu i le matau pulea le mea na tupu le whatoanga tonga la au Getsemane. O ifo i mata upuia taua lusum le iwan whetala i Iesu. E e tangata o tau e whalataina. O lo whamatala mai fo i le tari suanga po le las hapa. O lo whamatala mai fo i le mata upu lea e tau lava i le lusum le iwa. Le whawhiti whatolu o Peteru. Ona o le a. Ona o le onga le mea na o ia Iesu. Ai ila utitilo iai. Sa mawhau fo i le au wharsaiu. Ina ua o whaitau atu ai. Sa popole le au wharsaiu i le asole o le paseka. Po le Easter. Sa popole e tupu ai le mele alanga e sae le tulafono. O ngā whasiokis ka ngaka i lea. I sapati. Ala alaka i le paseka. Po le paseka. Easter. O ngā lako kau pule ai lea. But everything is in God's power. O mea umalawa e sila fia lea tua. Ngā sila fia lea tua lo lātou loto. O lātou finangalo. Ai ngā kupu lava ngā maliwa Iesu le aso lea. Maliwa Iesu, ai sea, langa ile pule le tangata. Pule ale atua. Ngā maliwa ia Iesu le aso lea. Ai sea, langa ile ai se tātou fe au le me le finangalo le atua o tātou manatu. E leo le finangalo leo le atua. Lea langa kupua. O ngā wha top e leo i lātou e taun whai tuu i lalo le tino Iesu. Ina ia tāle ono. Wa ave ese. Ai o le tusi lea. Inga o whaitau. Inga o kangoa whaitau brief. Brief fo ile le whaelo mai langa leo ala tu wha aua. Le au auna. E lea latu sa o ia ulanga e ese alpeja mako. Ale au lokura ia ele. A whamei ele. Vai. O le mta upule ale whamei le au auna. O kangoa ia o i whaitau briefly. O vai atu. O mea umai e talanoa Iesu lo nau so. Na tutupu uma lava ile sluos fuma leono e tau lava ilona maliu lusum leiva. O mea fia ai. E a fia iwa umona whaeloa i lona au so. Wa umang whaeloa Iesu i lona au so. E a fia uma ia mea ia. O le whawhiti o Peteru.
o lo i kongu lusu ma le ono e tau lusu ma le iwa. O le afo i o le whamsinonga i lumo kaiafa. O lo i eitonu i lusu ma le ono, i le lusu ma le iwa. O mea umai na amatai, tusa o le amatanga lea o le savali o Yesu lunga nga. Umalo petani, alu lo i lunga i whea. I lunga i le maunga oi. Olive le ngala e lo la i la lo i whea. La e lo ki te mane. O inga angfa solo mai ala saua Yesu. Saua Yesu i lo ni maliu. O le awala le aneu Yesu. O la ufai taura i ai. E pule le atua. Pule le atua i mea uma tātou te whaia. Ai sea, langa fo i alan pule le atua. Awa o mea uma tātou te tu ua i a te ia. E le ima se me whaia ke mga oe. Pule le atua e ke le kango ave le atua. E ke avea i le atua, so se mea lawa te ave i le atua. Ngā ngau ioi maila i o le atua, ale ai. Ia sorry, e sila fia le atua e te awhaina ai. Lona winga, o awala ia. O te mga kua ui e whapea, a whai mai whai whai au tae au. Sa uma whau whapea, a whai mai si sunga whai whai au. Langa la usau tex. Ino usau la ia e tau kau wha o ngā i te min text mai el whai whai au. Amene. Ia tau titilo mai la whapea. O lau titilo na iai o le amatanga la wauna pupua ngā. Na whai loa ia i tātou. Lona winga, tu sam tātou. Le tau te sauni tātou camp. Lona winga. Tātou te tā pena fo iai whale nganga. E te tau un tātou o le camp. Ua tumu tātou le nganga. O lau wha mahalosin na. Kaunga ko all camp. Ua tātou tā pena ina. I le tusile au tātou malmlamai. I le mata upu. Malea le mea o tupu ai on tātou o le camp. Tātou all camp e toi. Soe, masa ili. Sa ili eise se wha mahalosi mo tātou. Ia. O sa utitilo na e tātou pasta. Whaftai lava mo le avanoa. Ja, maar Alofa whaftai. Ja, mese patpati mo sunga whaia. O ngā leo mo vai atu. I tau tala lai titi eri tātou mta au. Whai fo se swinga fōu tātou au ngā sa. Mo fo ia wanoa e whaasoa ai tātou. Tele fo teimi o te tala noa tuai ma whaasoa atu. Ia ai le leila wale whai fo i mōsi nā wanoa. Ia e whaasoa e fo i so manatu e tusai fo i male a fionga le li. Ia o le manaia le whaasoa sunga whaife au o lo tau whaamatala antu ai. Pei o le tusin nei o lo hanga inga i atu lawa i popua ngā Yesu se ia o lawa i lona maliu. Ia o lawa i taimina whaalataina ai Yesu e iuta ia maanga ia toi lawa Yesu i lona maliu. Ia e sisi youth, has anyone youth you want to come up here to share? E jesi o tonga whai tautus. Matthew 26. Amen. E Jesus, ia ale ise youth e lam sesi tangata matua. Ia, mōle a wanoa le whatua. Ia vi ia le atua. Ia taluai ona o le tātou mata upu sa tātou tanoi na nama ia so i ona mata i o luas fulwonu. Ia o te le o au mai a umale. Le tusia le mata upu ato te whaasoa i le nei tae au. Ai peina o le whaitau le o le verse 7 to verse 13. Ia le whaatau lava tina ia Maria. Malanga luenga le leisa ia whaia. Ia atonu o tātou malama lava i le nei tala. A wafo i le hanga i ato Yesu i lona maliu. Ia malona toi tu mai. Ia e peina o se vaenga le nasa au maia. Ia o te fia whaasoa e foi ona o se ngaluenga le leisa whaia e Maria. E le tina ia Maria.
A tonua o maasani ai lau whaalongo. Ai ua o toi au mai e toi whaamanatu. E toi whawhangua ia te i tātou. Ai mai se lava le tina. Wha mai se mele leisa au mai. Aua e tā ua se ngaluenga le lei e te whai ambo sesi tangata. Praise God. A tātou vava aifo ia i le tala le ia i le whemei o le uu. E mantua tātou o le uu, whemei o le uu o se mea taunga tā tele, le uu nato tau tele. Ai sa wha o ngā lava e Maria, e le ipopole Maria, pe taunga tā, pe a. Ai o laena te whai ai se ngā luenga le lei, i lona ali i whaola. Ea, praise God. Ona fo i laena i loa e Maria, sa whaia fo i Yesu, se ngā luenga le lei, mo lona a inga. Ea, e ala le toe whatu mai o la salo, na ye uoti. Pe o le mea nā le sa o vava aifo ia uia ye. O na au mai ei le o se au tu whapeia te au. E au le ina i lau o tina. A tātou vava aifo iei. Whai mai Yesu. Au atou te vau. Ia le ngaluenga le lei o lo o whaia le nei tina. A wā le whaata i muanga o lo o maliu. Ea. O se mea manongi tele o se mea le lei lo na winga. E au mai fo ia te i tātou. O le ase mea le lei, o le ase mea, se mea taunga tā. Te lo whai atu a me te alu e mai se ta avale taunga tā, no. O le ase mea le lei wa tuuina ile atua ilo loto te whai taulanga ile atua. Whai taulanga ile atua i se mea le lei, se mea manongi. E saufo i le aso sae te whai vi inga ile atua. O le ase ato atoa te sauma oe. Ave i lau vi inga ile atua. Praise God. Vi ia ile atua. Peo se mea na ia sa au te leo peo na uwhai atu. O e te leo au mai a umala mata upu. Au na se oto o tonga. Na o pawala na o le whai upu na. Na o vai taula ia le whai mai. Salilingi ifo ilo na ao. Ua uai ilo na tino a toa. O na so loia lea ele tina. Iona la wao vai o Yesu. Praise God. Ai se a lava na le so loi mai e Maria mai lo na ulu. E tau i lalo iona vai se tu lo i lona la wao. Ai wa so loi lava na vai Yesu. Praise God. O le fesili na ufa pepu. Ai se a lava wa so loi ai na vai Yesu. E se le taua. Praise God. Langa o lalo e maua i malo. Praise God. O lalo lava e maua i malo. O lo tato loto maulalo. Tato te au nai i le tua. E lema whai ona tātou au na i le atua, mai le maua lunga o tātou loto. Praise God. E lema whai ona tātou maua se mea lelei, mai le maua lunga o tātou loto. O lalo lava tātou te maua i mea lelei. O se whamalosi nā mo oelo a inga, i o se mea fo i sa au vava ai fo i ai au ia. Ia o tātou woa i le neiva ia se tu sai ma le tātou assignment mai lana au. Au na i le swafa Yesu. Amen. Ia, le ua mānei ane alta tong ta up. Le ua matana tala mālia tu lava ia i ngāi. Ia, mānei o fo i vahenga le ua mai e tina, e whaatatau fo i menei o tina. E se fo i le anganga o nei me o tina. E anganga lava la tau fo i mea e tāpena le lei masao ni uni le lei. Mole ainga. Amene. Ai tato ti silo fo lava fai upunga e fitu na ye le maule na. Lena faita wina tina. Fa mole. Mele fai upu fitu se faita umai. Ia. O sawa ile yan te ia o le fafine ma le fangu ala pasa ua ye le suau umanongi tau tele. Ona li lingi ile e ia ilona ao. Ao ta oto ia e tau mafa. A woman came to him, having an alabaster of very costly fragrance of oil, and she poured it on his head, and he sat at the table. Ole upu leo te fia manai al whamafaina i.
the very costly fragrance oil. Ole tusa o se suau u taunga tātele. A ole suau u manongi. Amen. Ole manongi o le suau. Toi taunga tā suau. Ai fai mai, ua sa saa e le whawhine I vai o Yesu. Aleluia. Ole antanto ti tilo foi le ia ile la wow tangata. E fatusa sa mole le au tangata olona la mua. He's a city. E le mafaila ole tumutumunga o lo tangata. E te whamawalunga I lo la wow. Leanga ole lau mua le ole tangata. Amen. Ai fai mai tala le tuspa ia. E le I mawhau wina I Maria le nā mea. Ai atato ti tilo ia ile mele a mai I. Fai mai ole whaatai muanga lea. Ole maliu o Yesu. Amen. Ole whaatai muanga ole maliu o Yesu. Le ua whai e le whawhinge le I a Yesu. O lono winga, a tu seisi whaupunga. O le ua whai loa e le whawhine lea, poa profesai e le whawhine lea. Yesu le la saune alu whai, tunga mau. Le le amaliu. Amen. E ala le I le sua u sali lingi fo I lona la wau. Ai so lo iei vai o Yesu. O le ata le nao lo au maia I. E ese fo I loto nei meo tina. Amen. O loto meo tina. Ia e maua le mea foi leo le loto tā pena pena. O le loto o tātou wio tama. Ia peye e whaatope lau ale whainga o mea tele o teimi. Mna o tātou ngā le paha kau oso. Paha oso. E le eise kei mi foi le kau ke mawhau whau le lei e ngofo I lalo mo tātou mawhau whau le lei. Pe o sa o le mea o le a whai. Tātou nan mana o e whai. Whai loa. Fato ai loa wa se inga o mong fayang e se. Amen. Altina e ngofo fo ile I lalo ma fau fifika umai ku Aleluia. Me fo nga a o e fakau. Ka ke le fia alu I fainga fakau o kamai. Praise the Lord. Amen. Ia wai lo ke angele piko lo ke angele ilo liu e uma kwai nga liu ai liu waka wakunga waka kia ele ya msembe ave a wa fia I kula le ku I liu ngor bele amen o ka ko lo kama ele nga me ngi liu nga lua kwa a velo faka fa ko ai lo ele nga ngo ku fan sore ele o film bes They don't have good falifa auf ya kwele of cholele of file of. Hallelujah. Ale winga ngautina ele ku kusala maka ko tama. Amen. E ole sia ko nga mer nga foile o uye mako yo faki ya kalu fai fa ka kamai. E sile ele ola ko fai la ko fa ka. Ai ka ko malo lo le fal. Au hai o so foile itol tangata pe a uminga lu ko ngol fal olo. Ia alaika ke ku ifaf. Ia leli. Ia manga ia kele vahenga lenga mai tina mai la tol pito tina ilinga luanga lei fo isa fai e Maria ia Yesu. Ia e Yesu se fai a onga. Jesus. Ia songa fau ia peo. Ia leli ni tai o farkalale sungor fia ngai ngai tina. O pe a fio lo ngai seleng ile ka. Ya ngo le fen mak fa ka. Ai a fa pe o ke lo e o ke le fa ka wala ki kirku. Ya ngo fa ko le il mak ai fa sa wer fa mer ka fa ka. Awa hoila. A nur ki ngamar sela kwala. Ya ngo kang le la u dia i meia. A saula. Ko ki kia uma le mai mele ka ke manga o. Ai pe au kalu mal lo sela. Ya le pe ko dua me mai uma pe al mar kama. Ya pe o nga winga nga le ka ko fo kinga. Ya pe wal me mo isa o kala vo le atu amusa.
Pe ale se kinga. Ia pe fia kama mafa. Aro ngi vai aso mafa faule ngan meleng sa ngwa sunga fia ngai ngar vai aso linche atu nei ile paseka. Ile mea fo ile ole fe mai Yesu ko lua aso o nga ole ile paseka. Ona tu ina tu le ole atali o tangata e fasa ka uinga. Al me ngo famu o kilo ia. Pe e ko ngeki le meleng ko ma fa man meleng sa ngoi tise o le fa ka imbuanga o longa maliu. O ngo le paseka le kala ngoi irkus pa ia. O kua ile paseka fo ile le uai paseka po le kausa minga. E ngai o le kaimi o i kongo ai kupiko le ka ko pass over. Ai le ngafasi ai le un matua fe mai el kala kuspa ia le la ola ko fa umakia un maku ai mai ka mai mamoi. Fai ia le ko ia mo se fasit ka mai mamoi. Mai la ia ai mai longa ko e vadi ia le. Ka kala ngola le menga kala ngola maliu Yesu. Ai. Ala winga la wa utala. Ko ngofo mo kilo ia ile saua Yesu nga saua. A sau Yesu wola ko kongor kaiming fa kulanga inga e longa ma. Ai. E a fiole a kua fa va. Enga kangole a kua fa le kaimiku ia kongor kangaka. Ai au mai malonga kali ku wai ko kong. E pe vola ka ko. Ai. A fa pengol palang i ola sketch. Ai le yo o mai kai o mang fa palang i langa sketch ile kaimi malia kaimi malanga me fa. Ia le pio ka kong sa mo nga olang yawa. Pula ka kai langa me nga fa. Ai o kilo foi la Yesu e fa pengar sa Yesu ola kai ongola wingola ukala o le fe kau yo le kai mi lenga fa yel paseka ma le kai mi le usa nge Yesu e alu sa kaudo kai mi kong wa lenga fa le fe mer kala ale ko ya mose e fai le masinga ngai ma masinga mo ya ki o ko ka un masinga le un masinga o apipa ai o mer kala Yesu le fe Yesu long auso fe mai ko e umar ka musa mingalia fe mai ko e lua so o ka usa mingalia o nga kuuinga kule ole kali or kanga ka inga i fa sa ka doinga kai mi kongo ale la ka ku sa ungi fa manga kole ras mali aya pe o ngai va ka o nga lengo o ka mo wa u yang o nga fa ma ngi lo le kala sunga fartua o le kai muanga o lo mali a kai mu el fingei al memo nga kai bu ma ye ku fe nga inga ku ye el menga valo ia ele ku fa singo ka ma mo aya le simbe ka o ki kilo ye fa la kile inga pe o menga se fo ki nga le ngalwenga or ki nga aya manga kua ka ko nga fa ngau ia Yesu fe ai loe le kua ia Josefa so sola marka mala e lama e rota o Josefa nga fa ilo ia ai o le kaiminga mali wai sa ungi Yesu yo ngapoponga kasia ka nga muli oi or kinga le foi la bo o le kaimi sa ungi Yesu e mali o le fa ka imwanga or kinga ai o le kaimi ko e kuma ia Yesu ele imua foi se ka mal ku nga mau oi or kinga elo se mi mika yo ko kinga le anga le ima ko le yo ko ia winga ku sungar ka va ya mai se pati mo le sifaya o ngale e vai le mana ia ke manga o sauce se le youth sauce se o ko share tatum tau ese se o ko fai kaulang ku spa ia il mele o tau ia friend ma ngai ma peau clear ese se o ko study de ele me se o ko fai kawan ma tai o luau a o e mareta le tia ngai si mai lo o vai e nga foi me e mo to ele vai tau tu spa ia o to le youth nati o ngai causa le ya sa pina te fai se mana to la televo sa aves pati mo pinati vai lai tu sia na mea ele mai sa fai lo bele number 1 nei tal no ato pe Ia via tu nei tai. Ia o se
Mana tu au tu fo I wo. E mo ia na whaitau, e ri whaitau te ri. Ia mo mai rere, mātai o rua ono. Whai upo e whātas, mai ia o tau matala. Ma ta talo ina ne ia o mai aso e whaasu so ina ia o tau o, amen. Tai mine. Miskeo. Ia tātou no fo matala, tātou o iaso leanga, ma me se tātou pranga taravou. Tātou o iaso leanga, e whaasu so ina I tātou, amen. Ia tātou, talo, tu atu rea tua tātou mana ong. No Iesu, amen. Ia vai le manga ia. Awa pati mo pinati. Ia vai. Pe lua, pe tolu upu, la uma faina tala noa ila fionga le atua. La uma faina share atu le fionga le li. Te le os ngi faalinga on kako kama mai le upo le akua le mele kausue. E le os e faalinga ta mai le ai. O le nau ta inga ina I mawhai ona tātou wiloa tala noa ila fionga le li. Ia, tuatu le vanone ia Fereti. Sau. Sau ni mai lea. Pe au ma Fereti. Tala noa I le mau aware pole le ngana ai le lofa Samoa fa palang. E loa uma e mako fa palang. God is good all the time. Just looking at my notes. I was reading the book, and there's a scripture, I can't find it now. It was saying, was when Jesus was being crucified or like attacked, he was saying, I can ask God to send down angels to protect me, but if I did, then the scripture wouldn't be fulfilled. Amen. So that's saying like there are moments where we feel like God's not putting us in the right place, but when you look back, you kind of see it as a like a way to improve yourself, or you kind of see it as a positive to help yourself grow. So if you feel like there's a moment in life where you feel like nothing's working out, or you feel like I shouldn't be here, this is not part of God's plan, just know that Jesus was in the same place as well, but he had to stay there so the scripture can be fulfilled. So just know that you have to stick it out, and then you'll reach God's plan. In Jesus' name, amen. Ja, to Mrs. Pati mo Fereti. Ja, sau clear. God is good. And all the time. Oh, I didn't even read the because I didn't know we had to. I saw Dad's message on the group chat, but wa'ulenga aviama relieve equal students like war. So I was busy with So no excuses, but no excuses. I was skimming through the chapter Matthew 26, and what got me was how important that chapter is because of how it plays out Jesus' crucifixion and Jesus' last moments on earth. And yeah, that's all I have. Thank you very much. God bless. Malo lava le. Malo lava.
aves pat e vi ai Yesu mo nai whanau. Ia, o le silea o ngā, vai lea o ngā o tātou mele whaini. Maua ia ma le tangata ile i whaitawalan tuspa ia. Ia, o le wingana o tātou a o ngā sāvo ilea. Ia, e mua fo siava noa e te whaasoa ai fo ile fionga le li. Ia ma whaasoa ai fo i o tātou ma fo whonga mo tātou manatu. Ia, o le ase me o tātala noa ma ile tua mo tātou ne fo imta upu. Pei o le winga a toa le nao le mata upu e pei o na tātou whaasoa iai. Tusa o le si vahenga tā uana ia i ngā. O le taimi o le paseka, le whai upo e luas fuma le ono, ti tilo le whai upo e luas fuma le ono. Tātou whai tau mai, ia, o lo lantou ai tango Yesu i le areto, ua whaaftai, o na tofitofia i lea, ma avantu le au soo, ua whape atu, i nā tango ia i nā ai, o lo tino le nei, ua tango foi o ia i le ipu, ua whaaftai, o na avantu ai lea o ia i a te i la tau, ma whape atu, i nā inuia o tau umai ai, a wā o lo toto le nei, o le toto o le whenga inga fau, ua whaamalingi ina, mo tangata i toa tele, e whaamanga lo ai ang sala. Amene. Le sapa lea lena tala noa, ye Yesu, e ia sunga whiwhau ia peo, the last sapa Yesu ma ona soo. Amene. Tu sa lewa whailoa i Yesu, a tato titilo matanto wawa ayanga iai. Whai mei tala Yesu, ua tofi Yesu le areto, ma amatu i ona au so. Ona whai atu leo Yesu ia te ilatou, ia o toa ai, o lo tino lea. A o le ipu o le waina, o le whengainga fau, lona winga, e faulinga mai, e iei se whengainga tuai na o sia mua ele, tua male tangata. Amene. Na iei le whengainga tuai, na o sia mua ele, tua ile vao le, tua male tangata. A o le ngā whengainga, whai mai Yesu, e le to e whao ngā ina le whengainga tuai le nā, i le taime e whaatau noo i nai, loo maliu. E iei le whengainga fau, leo le au amataina i le aso nei. E iei le whengainga fau, leo le a sauni Yesu e whaatau noo. Amene. E tātou titilo na, o le ar whengainga tuai le tala noa mai e tu spa ia sa whai mua i le atua. Amene. Sa iei le whengainga tuai na o sia mua i le atua ma le tangata. Ina uanga sala atamu le ulua i tangata na whai e le atua, o ingana o sia ai e le atua le whengainga ma le tangata, na au mai e le atua le toto le manu, mo le whaamanga lo ina o le anga sala atamu. That is the Old Testament or the Old Covenant. Amene. Na whai e le vau le atua ma le tangata. O le whengainga tuaila, sa whaonga ina le toto lea, o le manu. Amene. Ai tilo ye i taulanga na whai e tangata Israelu, i ona Paul whengainga tuai, e le aima se tangata e toa tasi, na oti e whai e se taulanga. Tulou. Amene. Na whaia le manu, so se taimea nga salai tangata Israelu, e whasi e tangata Israelu le manu, o na osi leo le latau taulanga i le atua, ai mai le toto le manu, e alu ma le whai taulanga i tono le mepa ia, mo le whaamanga lo ina o anga sala, alenu. Amene. O le wheangainga tuaila le nā. Aleluia. Sa whai e le atua, ai ina ua o mai le whengainga fau, lewa tala no Yesu i ona soo, whai mai tala Yesu i ona soo, ia o tau winu le ipu le nei, o le aso le nei, o le asui e le whengainga tuai, i le whengainga fau, e le to e inu ai o tau le sua le vine. Aleluia.
e tau te e le toi talia ina e le tua se taulanga e toi whaia i se toto le manu i le teime e wha tau noo ai e le tua le mele lau saune o te alo e whai. Amene. O inala, le tarano ai e su i le whenga inga fau, whai mai o le ipule nei, o le whenga inga fau le i lou toto, o lono winga, o le toto lea, o le toto o Yesu, e le toi eile se manu e toi pe. Aleluia. O whainga taulanga uma lava mai le whenga inga tuai, se ia tau mai le maliu o Yesu, na whata tau uma lava whasinga mangungei, e whata tau le maliu o Keriso. O aina whaia le ulua i taulanga lava le lava ina o le tangata. Ina wanga sala a tamma eva tono le whatoanga. O aina whaia le ulua i taulanga na. O le atua. E le o le tangata. Amene. O le atua. Mai tau mai na le to lua tangata leila langi te minana o atamai. Maeva. A e alu tu spaya kenesam ta upai tolu a tisila fa pelu suma tasi fa mai tala le fionga le li wa sauni a fo ye le tua ofu pa mo a tamu malana a va ina uanga sala tamu lo tangata ona fasile le tua le mamoe au mai le tua le pa o le mamoe u fiu fie matanga le tino a tamu mai va ai ave le tua le toto le mamoe e fai matongi ola o le anga sala a tamu ma eva i lumo la na fio. Amene. O le ulua i taulanga la na fai a lava i le atua. O ina le na fola i lo i le atua. O le a whanau le tama e na te tui momo ina lo ulu. Aleluia. Amene. O lono winga o le atua lava na fai a le ulua i taulanga. O ingala le nga amata mai e iloa o na ola mai le lalo langi me wha ngā solo mai whai mai le lo le tua o whainga nge o taulanga e fasi le manu e pē le manu whai e le taulanga i antia ai ina ua maliu Yesu lunga o sa tauro e le i ko yeise mangunga koe pē e le i to yeise mamoe na toe fasia e le toi ai se toto le manu na toi talia e le tua se taulanga i se toto se manu. A ua talia Yesu le taulanga a toa. O ye le tua le taulanga a toa na saunia e lona tali. Lefe mei tala e peru. O na ulu leo Yesu to tono le mea pa ia malona lava toto. O le mea pa ia lea. Le sa ulu ai fai kaulanga i kongu mare koko lea. O le mangu. Aleluia. Mai tau mai foi tono le falafta fai. Tolu vahenga ia o le mea psi silion pa ia, o le mea pa ia malotoa. Amene. I to tonu la le mea si silion pa ia. O ingala tau fai el me tau le no fali o le alofa tunoa o le atua. O ingala ia le alofa tunoa o le atua. I to tonu la le mea si silion pa ia. E fa le atua stangata nalu iai. E tasiar tangata e whatanga i le tue tono le mena, na o whai taulanga, ai le aru so, whatasiar tausanga. Nā mea len kasi le alu kausanga, e alu e ave le toto le manu mo anga sala le ai, ale nu, ai le mamahai se anga sala. Aleluia. E na o le ata le mele whai, ai le mamahai se anga sala i se toto se manu. E le mangalo e fo se anga sala se tangata. Amene. Alu la le fai taulanga i tonu i. E tasi i tausanga na alu. E alu e ave le toto le taulanga o le tongiola o tangata Israel. Whakasi a kausanga. Ingo maliu Yesu. Fai meilo le tala aluka. Ua sae lua ina lea. Le ie pui sai le manu manu. Le ie lea. Le sa waa i le me pa ia ma le me Sicilion pa ia. Maliu lo Yesu lunga sa tauro. Whamatanga ina Yesu lunga sa tauro. Fai mai ua sai lua ina le ia pui mai lunga i taulalo. Ua tatala i le tua lona pa ia. So stangata. Ai kasi le me ke qualify ke urufale kongu i. O le toto tamai mamoe. Amene. Fai mai lolo le tala a Peteru. O na ulu lo Yesu i to tonu o le mea pa ia. E le o le toto manu po o oti po tamai povi. A o lona lava toto.
Aleluia. Ia ka koe whalau keli. A whai o lenga a maka inga, a ki kilo fo ia inga i whanua ke te manenga ia inga, o ngā lenga a maka inga si singar koko Yesu. Amene. Ele tasi se no whanga na malingi ele toto o tata o li whaola. A mata tulawa i whanua ke te mane e whai me watatalo o lona afua, walu alu toto, lona winga wa saufa kasi whafole, le vai mar koko. Masa ai ngar koko Yesu. A maka nga pu e aku ma sasa ku lava e o lava lungar sa kaulo. O malingi solor koko Yesu. A leo whai mei e peru. O na ululo Yesu tono le mepa ia. Malona lava toto. O le fesili, o le arkai minga awa e Yesu long koko. Aleluia. A whai o le malingi solor koko Yesu e le ilonga se lau ele o malingi solo ai. A leo sau tala e peru whai mei. Ngā ulu Yesu tono le mepa ia. Malona lama toto lono winga. O leo wha mao popo Yesu longa koko. O le koko lenga malingi ke se mange. O whea lava le mesa malingi ei. Leo alu ma Yesu i lunga o no whali o lono tamaa. A le fesili mo tātou. O le harkai minga whai e Yesu ngā mea. Aleluia. Ele iei se taiminga koe alua Yesu e au mailonga koko. Langa o le fasinga lenga alua kuama ma maliu ia. Aleluia. Ale miske li o le onga le fionga le tua. Sa iei le angelu nga asaine le tua le aso lea. O lana matafa ioi. O le wha mau popo ino le toto le alo le tua. Amene. Ele i mawhaina i loe mata o tangata. Ele i loe le moto o tangata i toa tele. Ale ngalue ngā lilo ngā le tua o lo ngalue. Amene. Sa yeile angelu ngā sain whapitoa i le tua i le aso popo ngā Yesu. E ao le toto o le tatua li whaolo Yesu Kiriso. Tu fatas. Ina wa toi tu Yesu i le aso. O toi tu mai Yesu. Whai meilo le tala tu spa ia. O nā latu lo le angelu lea. Ua tuu i limo Yesu lona lava toto. Maalu lo Yesu e momoli i taulanga o le tongi ola o le tangata i luma nofa li o le atua. Whengenga foula na. Amene. Ua ta lepe Yesu whengenga tuai. E alu le whai taulanga ma le toto le manu. Whengenga fou. O Yesu o i o le whai taulanga sili. O le meki sa teko o le whai taulanga sili a le atua. Ne ua sui e Yesu le tūlanga le whai taulanga sa iei whengainga tuai. Mo le toe alu se whai taulanga perfecta. A o le ua alu le alo le atua ma le taulanga o le tangata. O le tongi ola o le lalolangi a toa lono winga. O le ua alu Yesu. E momoli le taulanga o le tongi ola i tātou luma no whali o le atua. Le mea lenga ngo whaepa i o le kua. Le ua makala. Sa whaatasi tau sangana unu whale tangata. Ai mai taimina maliu a Yesu. Kei mingei ua tatala i soo se minguke ma soo se konge o le olanga o le tangata. Le pa ia ma le mamalu o le atua. Aleluia. O lono winga. E yeilo na awa onga te le. O lono tawa whai Yesu e tau fofola i onga au. O le koe au ngā whenga ingana ngā. O le kaime whakaungu o ele mele la walo e whai. E le koe au ngā. O taunu uma ia Yesu ia. Ia perfecta. Ma valo anga o le whenga inga tuai. O a valo anga uma le whenga inga tuai sa whatau ia Yesu. O le kaiminga kau waile alo le tue lunga le sa tauru. O taunu uma ia te ia. Valo anga le au perfecta. Amene. O whela le me mawaile me o tonu le atua. O Yesu. Pau ale o le tangata na sau whaile langa o ngā whapeo au nei o le ala o pumoni ma le ola. E le heise tasi alua te urutama. Pe ale hui mai anja. E le haima sesi e tātou te mawaile le ami o tonu. Amene. E le maua se ami o tonu a sesi se perfecta. E le maua se ami o tonu a sesi i se tū la fono. A maua le ami o tonu a le tangata ia keriso. A o lana tātou talia ina Yesu. Me fwe ngā lea leina tāla i tātou tala inga.
e talia Iesu e fai malima faola, o le aonga lea, e tele na te e ma fonga o istanga te fete na. Aleluia. Ona, ole mafa fau o le tangata Samoa, nga soifua mai a oi loa lea kua. Na tātou ola uma mai a tau te mana malama i lea tua. Ai aluatu lo le tala inga le vape, ai le talia ina Iesu e fai malima faola i lo olang, e le iso wa vanoa i le ola e whawawau. O le tala inga lana e tele na te i e foi le isi mātua tātou Samoa. O na fai meila to manatu. O le au kako i loa le atua. Amene. E se ala tātou i loa le atua. E se ala tātou talia ino Iesu o Tunoa tātou loto. E ele se senga. Aleluia. Amene. A o na ngofo le leire ke riso le Tunoa tātou loto mo tātou wanganga. E ke leo le leia le te leo le se senga o lo wola fale anganga i le li. Amene. E ala whainga le i loa e le stangata. Langa la e whaka alo a fo i le whainga o longa o langa i le tua. E le i longa nga makua ngofo le leia e ke riso leo langa. Ai ngofo le leire ke riso ngai tonu ia te oe. Ia ona eva ia lola ia leo le manuia o le tua ia te i tātou. Amene. Ia wa tau malama mai le whenga inga fōle tala noa Iesu. Wha mai Iesu. O le aso le nei, o le ipu nei, o le ipu, o le whenga inga fōle lo toto. Lono winga wa le toe o tātou i metu wai. Wa le toe au ngā le toto le manu, ma le toto le povi, ma le toto le oti safa i eitaulanga. O le ua sui le toto ai, o Iesu. Ai sahauni fo ila te tali sua whaatasi ma Iesu. I le tato wha manutunga. Ia e mafau fau fo ilea. O le tino Iesu le le saune talia. Au e te mafau fau o le areto le mele te ua. Aleluia. Ia i fatua, i lau lava fatua, tua malo taritonunga. E te iloa, o le mele lau saune talia, o le tino lava leo Iesu Keriso. E o i le waina, o le toto lava leo le alo le tua. Leo le a faa, le au talia ina, o le mea alofa lea le tua moa. Amene. O lono winga o le whamantunga, o le meanga waa uma i so tangata, e fua i lunga o le filifilinga o le loto o tangata, na te talia ina i le tino ma le toto o le tato o li whaola. Amene. A wangai whai mai e filifili i tangata ia, i le talia i le o le tino ma le toto o le tato o li whaola. Amene. Filifili le leilo loto. Ona e talia ila ia leo le toto o tātou li whaola malona tino. A hao fo ila na tātou talia. Talia ma le anganga whaaftai le wahenga na. Amene. Ia e whaisin te lera tātou tusina ia ina. E se toi fia o toi ise me whaasoa. Le ai, Ia ngang kavala salente nei le ulanga whalata o yuta. Le sa tātou kavala salente nei. Ia le whalata te leo natanga o yuta ia malona o langa. Na o foi awane i tupu tonu ia te oe, awane i tupu tonu le tātou e kalesia, awane i tupu tonu le tātou ainga. Ia nā meo leo la whalata. Amene. Amen. Hone i whalatai lesi. Ia moni le alofa, ma moni upu, ma moni tala. Ona manuia ila ia leo o le anga i luma o le savalinga ma le ola au auna i le tua. Awae o le o langa atona iuta len tatou tala noa i le salente nei ia. Te iloa nau malama na vaenga. E iei le si vahenga tāhuana ia ina, nan fia pai lava iai. O le mena na nga iei Iesu malona au so o le whanua Getsemane. Ia no whanga le lesa talo ai Iesu ma tala no ai Iesu walata mai le na te whala taina. A no wha mai whika i le whaupunga i uta le sa whai i o le au whasaio ma le au tūsi upu. Whai mai tala i uta le au whasaio. O le o te songi ai, o ia le nā.
O lono winga, e pei e fōlinga mai, e le o malama lama le lei foi le au tusi upu ma le au farasai o le tangata i ngoa i a Yesu. Amene. A wa atato tilo nei i tangata ia e ola fo ia tonu. Se koi kiki aku kusa uma fōlinga o kanga kai lau kilo. O wa e kasi le la kosi kaili. E fai a ava tangata. Amene. E uru sai tangata. Sai voi lea ie. Ia, e peo mea nga e fōringa, e whaafainga tā, e foi lea nga i loa le leipo o i kongu warka ngaka lea. Aleluia. Ai po le mea na whai e iu tawa e o lea i loa le au wharesaio. E makua malama le le iu ta i tangata i ngoi a Yesu, la nga lea sa ngofo i kongu i mea lea. Nga o iu ta le nga te i loa le le tangata i ngoi a Yesu, langa lesa mafuta iute i tonu ya Yesu i le tele o tausanga. Amene. Lena na whai lo iuta i o ya lautusi upu. O le o te songi ai o ialna. Aleluia. Ale mea nei whanoa noa ai. Na lapata i a Yesu sto ina. Ia ailem whaina. Whanua ke te mane. O le whanua ke te mane ta ua o le whanua o le whiwhilinga. O ina sa whai e le whiwhilinga Yesu ina ua whinaulo na loto. Ma le tingā o le mea o le asauni a le whai. Lena talo ai Yesu lo na tama a whai o te mwhaia. Ia awala le whaia loto a ua whaia le mea te whina ngalo iai. Amene. Lona winga o le whiwhilinga o le loto tangata. A ina na whina wai fo Yesu. I le mele o le te talo, wa latu fo Yesu o lo mo moe lava o na uso. Ia, o aise si o le ala pe le po a koa wo fia mo moe. Aleluia. A fai fo le taimile o le tau manu lu, la kau fai kau aku iai. Ia wa kau fia mo moe la uso. Wa winga anga fa le tangata per tala pe teru. Wa manga o a iele loko. O le kingo yo makuanga pelua. Amene. Makua vai ale tino. Ia, whamanuia le tua. Pe a vai o le ua umarka kua o ngasa. Ua umarka kua o ngasa. Talo whātu fo nei te hao tanto wahinga I kālisia. Ma lo whaftaile. On sai mai tanto. Onga. Praise the Lord. God is good. And all the time. Hallelujah. Ia viele tuale nei tai au. Toi whaatalo whaatu le sua whamanu malo Yesu Kiriso. How's everyone doing this morning? Good. Yeah, praise the Lord. Ia tato tulai mai ai usu mai se bese team se tato matoile tato taulanga whaafitai le atua wa mai a foi tato a sa. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Shake your body for the Lord. Shake your body for the Lord. Oh, shake your body, shake your body, shake your body, shake your body, shake your body for the Lord. Shake your body for the Lord. Shake your body for the Lord.